Yes, reka twongere tubane namwe shuti bavandimwe mwebwe mukurikirana ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone reka tubane namwe aho muherereye hose, yaba abaherereye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ahandi hose ku isi haherereye abasha kumva ururimi dutambutsamo amakuru yacu. Turabasuje kandi tubahaye ikaze. Reka tuze kubana namwe rero mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko imirwano yazindutse mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka inyeshyamba za M23 zirimo ziraraswaho bikomeye cyane muri iyi minsi. FARDC biragaragara yuko yamaze kugenda ikaza ibitero byayo ku birindiro by'izi nyeshyamba za M23, aho bivuga yuko Hibu Special Force ariyo bakomeje kugenda bakoresha drone zidasanzwe barasa ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23. Turaza kugenda tureba rero uburyo bihagaze muri teritwari zitandukanye, yaba muri Fizi, yaba muri teritwari ya Masisi, yaba Irucuru, yaba muri Mwenga. Aho hose niko imirwano irimo iragenda ibasimiritane cyangwa se mu buryo busa naho bwungikanya. Tuze kugenda tureba ibyari byo, turebe situation izindutse mu mujyi wa Uvira nyuma yuko inyeshyamba za M23 zivuye muri uriya mujyi. Tayari FARDC yamaze kugenda itaha muri uriya mujyi, aho bivuga yuko Wazalendo bamaze kugenda bakaza ibirindiro yabo. Mudukundire kandi tuze tukiri muri Kivu y'Amajyepfo, tuze kureba mu misozi itoshye n'imibande, aho bivuga yuko nyamuneka iyi misozi ikikije umujyi wa Uvira ingabo za FARDC zifashishije n'itsinda ryihariye rizwi nka The Owl cyangwa se The Hibu nk'uko bivugwa, zikomeje gukurikirana buhoro bahiga inyeshyamba za M23 aho zagiye mu by'ukuri zisa naho zihungira, ndetse biravugwa yuko umutekano muke wongeye kuzamba, ibintu byongeye no guhindura isura hariya mu bice bitandukanye bya teritwari ya Mwenga. By'umwihariko turaza kugenda tureba ibyari byo nyuma yuko FARDC yari yatangaje yuko iyi teritwari ya Mwenga bagomba gukora ibishoboka byose bakayidefanda, cyane cyane yuko byamaze kugenda bimenyekana yuko ariho M23 yashakaga kugenda igotera cyangwa se ishyira ibirindiro kugira ngo barebe yuko bakomeza gukontorora uyu mujyi wa Uvira mu gihe isaha n'isaha bakongera kuwutahamo nk'uko bo bakomeje kugenda babitangaza. Turaza kureba umugabo bita William Amuri Yakutumba. Uyu nguyu yamaze kugenda atanga isomo rikomeye cyane, ndetse anagenera ubutumwa budasanzwe izi nyeshyamba za M23, ababwira yuko isaha n'isaha rwose mu gihe bazataka cyangwa se mu gihe izi Wazalendo ziyobowe n'uyu mugabo William Amuri Yakutumba bazafata icyemezo cyo kwerekeza i Bukavu, nta n'iminsi 5 bizabatwara bazagenda batahe i Bukavu. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru turi buza kugenda tugaruka muri teritwari ya Fizi, tugaruke mu gace ka Kiriba Santre, tuza kureba uwo bita General Muzalendo Nyerere ubwo yatangije urugamba rwo kubohora cyangwa se rwo guhangana n'inyeshyamba za M23. Nanone kandi tuza gukubitira mu bice bya Sanje, tugaruke mu bice turagaruka mu bice bya Sanje, tugaruke muri Kamanyora, tujye mu bice bya Panzi ndetse n'ahandi hose hatandukanye, harimo agace ka Nyangezi, harimo agace ka Nyatende, ndetse aho bivuga yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bisa naho bihinduka umunota ku munota. Nanone kandi inshuti bavandimwe murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru, tukiri aho ngaho muze kudukandira subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunota ku munota, isaha ku isaha, umunsi ku munsi. Bidatinze rero reka tubanze turebe aya makuru azindutse mu bice bya hari hafi y'ikiyaga Tanganyika, aho bivuga yuko rwose urugamba rwongeye guhinamirana hagati y'abahibu Special Force n'ingabo z'u Burundi bataka ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biri muri Makobora ya kabiri ndetse na hafi ku cyambu cya Karundu. Ni mu mujyi wa Uvira rero, aho bivuga yuko igisirikare cya FARDC cyamaze kugenda kihagera ndetse kigera no ku cyambu cya Karundu, aho batabaye muri Makobora ya kabiri, aho imirwano ihinamiranye hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23. Amajwi rero y'abaduhaye
baduhaye amakuru baratubwira yuko muri iki gitondo cya kare hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika aho drone za FARDC za Sukhoi 25 ibyo bikoresho byose bya gisirikare bikomeje kugenda bisa naho bisuka amazuku cyangwa se umuriro utazima ku birindiro by'izinyeshyamba za M23. Imirwano ibaye nyuma yuko kandi inyeshyamba za M23 zikuye muri uriya mujyi wa Uvira, ndetse FARDC ikagaragaza yuko yiteguye gukora ibishoboka byose igakurikirana izo nyeshyamba aho zaba zarahungiye hose, by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyacara amakuru tuba twaramaze kugenda tubibemerera. Bidatinze rero reka tubanze turebe ngo bizindutse bite mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire, imisozi itoshye ndetse n'imibande ihanamye ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ni ingabo za FARDC zifashijwe n'itsinda rikomeye cyane rya The Ouri cyangwa se ubite ibihunyira nkuko mu rurimi rw'ikinyarwanda bisobanurwa, zikomeje gukurikirana no guhiga abarwanyi ba M23 aho hantu, kandi biravuga yuko harangwa umutekano muke n'imirwano ya hato na hato, mu gihe FARDC ikomeje gukaza umutekano mu mihanda n'ahantu hafite akamaro ka gisirikare gakikije cyangwa se hakikije uriya mujyi wa Uvira. Izi ngabo rero z'abahibu zamaze kugenda zigera muri biriya bice, amakuru aravuga yuko boherejwe muri operasiyo yo guhiga uwitwa yuko ari umu M23 ahava akagera, ndetse ubu ngubu ni ukurasa nta n'ibintu byo gutorera cyangwa byo kuvuga ngo bafashe matekwa. Oya, bahawe misiyo ikomeye cyane yo kurasa buri umwe uwo ari we wese bari bugende bahura nawe, by'umwihariko bakeka yuko yaba ari M23. Mubyibuke neza yuko aba bahibu cyangwa se ibi bihunyira abangaba ni abasanzwe barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamaze kugenda bahabwa misiyo nshyashya yuko bagomba kujya guhangana n'izi nyeshyamba za M23 zirimo ziratsindwa mu bice bitandukanye. Ahangaha ngira ngo kugira ngo mubyumve neza nuko n'ubu ibitero byongeye kubukura hafi y'umujyi wa Bukavu, ibintu bikaba bikomeje kugenda bikara ndetse binakarata. Abaturage bamaze iminsi batanze umuburo ukomeye cyane yuko baba babangamiwe n'ibikorwa bya gisirikare ngo bya 23 biri kugenda bibagiraho ingaruka, ndetse nk'uko izi nyeshyamba zavuye muri uriya mujyi wa Uvira abaturage bagaserebura. Benshi bari mu mujyi wa Uvira, benshi bari mu mujyi wa Bukavu baravuga bati izi nyeshyamba za M23 ziramutse zituviriye aha twakongera tugaserebura. Nubwo bwose bitavugwaho rumwe, benshi bavuga bati abangaba bashimishwa nuko M23 ivuye muri atu duce n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se n'abasahura. Ibyo byose rero ni ibigenda bikusanywa hirya no hino mu makuru akomeza kugenda avugwa, ariko ntibikuyeho yuko abaturage bo barimo barishimira kuba ibice bitandukanye bigenda bigarukamo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twari twakomeje ku kijyanye n'igitero gikomeye cyane muri teritwari ya Fizi, aho Wazalendo bageze mu gace ka Kiriba cyangwa se uhite Kiriba Centre. General Muzalendo Nyerere atangiza urugamba rukomeye cyane rwo kubohora by'umwihariko abarwanyi ba Wazalendo bayobowe n'uyu mujenerali Muzalendo Nyerere. Bakomeje gutera imbere abaturutse mu gace ka Kiriba berekeza Sanje, ndetse hanyuma bakoherekeza na za Ruvungi, Katogota ndetse na Kamanyora. Nyuma yaho bazakomereza mu bice bya Nyangezi, Nyantende, Panzi ndetse n'agace ka Kasiye kugeza bageze Karamagema hafi y'umujyi wa Bukavu. Aya namwe mu miryango y'abanyamurenge yanze kugwa mu mategeko no gukoreshwa n'inyeshyamba za M23, ndetse bahitamo kuguma mu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu biravuga yuko urinzwe nyamuneka n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi biravuga yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kugerageza gukoresha abanyamurenge nk'impamvu yo gukomeza igitero cyabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uwo mugambi ngo ntuzongera kugerwaho nk'uko bamwe mu banyamurenge bakomeje kugenda babigaragaza. Hagati aho kandi inkongi ikomeye cyane yibasiye ibitaro bikuru bya leta bya Masisi by'ikigo n'ibikoresho bya Medicale Sans Frontières nk'uko bigaragara mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira kuwa kabiri, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki ya 19 Mutarama ahagana saa 5 z'ijoro. Inkongi y'umuriro yadutse i Masisi muri centre, ikwirakwira vuba cyane, yangiza cyane ibikorwa remezo by'ingenzi by'ubuzima ndetse n'ibikoresho by'ubutabazi byifashishwaga n'abaturage. Umuriro kandi biravuga ko watangiriye mu kigo cya MSF mbere
mbere yo gukwira ahandi niba nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi rero bikagaragaza yuko baraza gukubitira rero mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Tubabwire uburyo bizindutse muri iki gitondo. Amakuru rero bidatinze tutizimbye mu magambo, turahita tuyatangira mu gace ka Poezero aho ibintu bikomeje kugenda bibera. Ni mu gace ka Poezero muri teritwari ya Fizi habaye imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za FARDC n'abarwanyi ba M23. Iyo mirwano kandi biravuga yuko yarangiye ingabo za FARDC zitsindiye intsinzi ikomeye cyane hariya muri kara gace ka Poezero. Abasirikare bakuru ba officers b'igisirikare cya 23 ndetse n'abarwanyi 25 bandi bakiri batoya barimo barasiwe hariya muri kara gace ka Poezero, aho rwose bivugwa yuko 25 mu ngabo za 23 bahasize ubuzima mu buryo budasanzwe nyuma yo kugerageza kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC. Iyi nsinzi kandi bigaragaza ko FARDC ikomeje kugenzura ndetse no kurinda ubutaka bw'igihugu. Imbaraga z'abashaka kubuhungabanya umutekano zigenda zibahagarika mu by'ukuri nk'uko bigaragara, kandi abaturage bagenda bagarukirwa icyizere n'umutekano muri aka gace ka Poezero. FARDC rero biravuga yuko iri kongera gushimangira ko izakora ibishoboka byose ikarwanya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko ikaba ari imitwe FARDC idatinya kuvuga yuko ari imitwe y'abanyamahanga. Mu by'ukuri ni nayo mpamvu ngira ngo mwabibonye ubwo inyeshyamba za M23 zafataga icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi wa Uvira basaba yuko MONUSCO ngariyo iza kuza kurinda abaturage. Nyamuneka uyu mujyi direct wese winjirwamo n'abazarendo na FARDC ndetse na FDNB ingabo z'u Burundi. Ariko urebye uburyo abaturage baserebuye n'uburyo abaturage bishimye, mu by'ukuri bigaragara yuko basaga naho bari babangamiwe n'ibikorwa by'izi nyeshyamba za M23. Nanone kandi inshuti bavandimwe nko twamaze kugenda tubibabwira, amakuru aravuga yuko nyuma yuko umujyi wa Uvira wazarendo nyuma yuko umujyi wa Uvira uvuwemo n'inyeshyamba za M23, nyuma yuko kandi wazarendo n'ingabo za FARDC binjiye muri uriya mujyi wa Uvira ku ntsinzi ikomeye cyane. Biravuga yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ahangaha. Biravuga yuko rero igisirikare cya 23 mu by'ukuri cyaba kigiye kongera kuvirwaho indimwe kikaraswaho mu buryo budasanzwe. Ibi rero byahise binatangazwa n'uwo bita Parusi ubwo yatangaza akaga gakomeye cyane ndetse n'imidugararo nyuma yo kwihanganisha cyangwa se yo kwihanganisha kwa 23 ubutumwa bukomeye cyane bwa Muzarendo James Fieka Aduyi nyuma yo kwivana cyangwa se yo kwivana mu mujyi wa Uvira kwinyeshyamba za M23 AFC. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Parusi yatangaje ko gahunda yo guteza akajagari n'umutekano muke bishobora kuba byarasize biteguwe n'inyeshyamba za M23 nk'uko we akomeza kugenda abitangaza. Umujyi wa Uvira rero biravuga yuko ukangukiye mu byishimo byinshi nyuma yuko ku mugoroba wabanje ku munsi w'ejo mu by'ukuri inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zavuye muri uriya mujyi wa Uvira, ndetse ingabo z'abakunda igihugu za wazarendo zahise zisubira Uvira ndetse mu mihanda itandukanye. Abaturage bishimiraga kugaruka kw'abazarendo ndetse n'umudendezo n'amahoro, ariko nubwo ibi byose bikomeje kugenda biba birimo biravugwa yuko harimo haragenda haba ibikorwa by'urugomo, birimo gusahura, birimo gukora ibikorwa byinshi bitandukanye mu by'ukuri bigenda byibasira ibikorwa by'abaturage. Nanone kandi dushingiye ku makuru y'ubutasi agaragaza yuko mu by'ukuri abarwanyi ba 23 ngo bashobora kuba barasize bandi bagenzi babo bambaye civilian, ariko mu by'ukuri bakaba bafite imbunda muri uriya mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko ibi ngibi byahise bituma bamwe mu bazarendo abanze kwita binjira muri uyu mujyi kubera yuko bafite ubwoba yuko baza kuza kugwa muri ambushi ikomeye cyane y'izi nyeshyamba za M23. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari intambara itari buze kugenda yoroha. Ibindi bitero kandi biravuga yuko generali w'abazarendo Makanaki Kasimba John yagaragaye cyangwa se yavuze ijambo rikomeye cyane, ageze ijambo ku baturage ndetse arahaguruka ku mutekano, agaruka ku mutekano w'akarere, ibikorwa biri gukorwa ku rugamba ndetse n'ubutumwa yahaye abaturage ababwira ati nyamuneka dufatanyirize hamwe turwanye umwanzi waduteye, nk'uko bo badahwema kugaragaza yuko umwanzi bafite yaba ari igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri cyabagabyeho ibitero nk'uko bo bakomeza kugenda
babitangaza. Aka rero ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugwirira iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeye cyane. Mu by'ukuri iki gisirikare cyangwa se iyi leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ihanganamo n'inyeshyamba za M23 nazo zamaze kugenda zigaragaza yuko zo mu kirere. Biravuga yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zigamburuzwa mu buryo budasanzwe, ndetse hari amakuru avuga yuko ibi bitero byabaye ubwo bari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse FARDC ibagwa gitumo. Ibi bigaragara yuko yaje kugenda ibarasa Uvira. Kandi nanone ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo Wazalendo na FARDC, ndetse baravuga yuko barimo baratsa umuriro nanone mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse ibindiro by'inyeshyamba za M23 byamaze kugenda byararikwa, byose byamaze kugenda bishyirwa hasi. Intambara ya M23 ndetse biravuga yuko kandi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, ni ku munsi w'ejo rishyira ku wa gatandatu tariki ya 17 Mutarama umwaka 2026, abarwanyi ba M23 bafatanyije ngo n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bigaragara bakoze igikorwa kinini cyo gusahura ndetse mu bice bya Kabimba, ndetse biravuga yuko ngo batwanga ibikoresho by'ubwubatsi birimo godoro n'ibindi bikoresho. Ariko nyamuneka ahangaha nanone ntago biremezwa neza 100% n'uruhande rwa M23 niyo koko muri ibyo bitero M23 yaba yagiye igamburuzwa. Ndetse kandi biravuga yuko amakamyo 3 atwara lisansi yinjiye mu mujyi wa Uvira nijoro, ndetse aho bivuga ko yasahuye lisansi mu mastation 3 ya essence hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse no ku cyambu cya Karundu nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Nanone kandi izi saha nubwo bwose ibi bitangaza amakuru bikomeje kugenda bigaruka kuri izi nkuru, nuko M23 yamaze kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira ugomba kugenda ujyamo ingabo za MONUSCO, ndetse ibi bikaba byagaragaje yuko ngo badashaka yuko haba kontrolwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo kandi abarwanyi ba M23 batangaje ibyo byose, biravuga yuko muri iyi minsi rwose ibikorwa by'ubusahuzi bikomeje kugenda bifata indi ntera mu bice bitandukanye, by'umwihariko aho bivugwa yuko no muri teritwari ya Rucuru Suko 25 rwose yaje kongera kugamburuza izi nyeshyamba za M23 ubwo babasangaga mu bikorwa by'ubucukuzi y'amabuye y'agaciro, ndetse baraswaho bikomeye cyane n'indege za FARDC. Rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bitarimo biragenda bimera neza, kubera yuko imirwano iri kugenda irimo iraba nyuma yuko hari ibiganiro ngo birimo biragenda kugira ngo bigerweho, ariko ntibikuyeho yuko FARDC yo yahinduye umuvuno wo guhangana n'izi nyeshyamba. Abarwanyi ba M23 ngo batangaje ku nshuro ya kabiri yo kwikura ngo mu mujyi wa Uvira. Murabizi neza yuko M23 ubwayo yari yamaze kugenda itangaza yuko ngo yavuye mu mujyi wa Uvira, ndetse benshi banizera yuko mu by'ukuri ayo makuru ariyo. Ariko ku munsi w'ejo itangazo Colonel Nanga yasohoye ryagaragazaga yuko ngo M23 igomba kuva muri uriya mujyi wa Uvira ihasize ingabo za MONUSCO. Ukibaza ati M23 irava mu mujyi wa Uvira kangahe, ko mu minsi yashize bari batubwiye yuko uyu mujyi wa Uvira bawuvuyemo. Ibi rero birahita bikonfirma yuko ya makuru uruhande rwa coalition ya Kongo cyangwa se rwa leta ya Kongo bavugaga yuko M23 itigeze iva muri uriya mujyi wa Uvira, ahubwo icyo yakoze ari uguhindura impuzankano. Ibyo rero birahita bishimangira ukuri kwayo makuru, kubera yuko izi nyeshyamba za M23 niba zatangaje yuko zizarekura uriya mujyi ari uko MONUSCO ihageze, cyangwa MONUSCO ari igomba kugenda ikabanetere hariya, bivuze ngo n'ubusanzwe izi nyeshyamba za M23 zari zigikontorora uriya mujyi wa Uvira, ariko nanone bagakomeza kubeshya umuryango mpuzamahanga yuko mu by'ukuri uriya mujyi wa Uvira baba barawuvuyemo. Abarwanyi ba M23 rero mu by'ukuri nanone ibindi bitero biravugwa mu by'ukuri mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa yuko imirwano yongeye kubukura mu bice bya Poezero, aho igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo bakoze operation yo gusenya ibirindiro bya M23 na Twirwaneho biherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yabaye yasize uruhande rwa coalition rusenye ibirindiro bitatu bya M23, ndetse banahafatira imbunda nyinshi zitandukanye n'abasirikare benshi bafatwa amateko. Ibi rero biragaragaza yuko mu by'ukuri muri iyi minsi igisirikare cya leta ya Kongo cyahinduye uburyo bw'imirwanire, ndetse kinashyira ibintu ku rundi rwego.
mubyumve neza, gishyira ibintu ku rundi rwego, aho rwose umunsi ku munsi amasoko y'amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri uruhande rw'inyeshyamba za M23 barimo baramburwa imidugudu itandukanye, barimo baramburwa ibice, barimo baragenda mu by'ukuri bamburwa ibice bitandukanye. Nubwo bwose amakuru ku ruhande rwa leta ya Kongo atajya apfa kuvugwa, ariko nyamuneka hari amakuru avuga yuko M23 rwose muri iyi minsi isa naho itorohewe na gatoya. Ibitero bya Sukhoi 25 ndetse na drone CH4 babiburiye umuti kugeza izi saha. Rwose M23 iracyaraswaho mu buryo bukomeye cyane, ndetse nta n'igisubizo gihari kuri iki kibazo gikomeje kugenda gifata indi ntera. Uyu mugoroba rero nanone uburyo ibitangazamakuru byagerageje kwandika biravuga yuko imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu bice bitandukanye bicungamiye umujyi wa Uvira, ndetse harimo ugutsindwa gukomeye cyane ngo kwa bamwe mu barwanyi ba M23 batsinzwe na Wazalendo ndetse na coalition ya leta muri rusange. Hamenyekanye rero amakuru avuga ko mu by'ukuri nge intwaro za M23 n'ibifaru byabo byari birimo birava mu mujyi wa Uvira bijya i Bukavu, byaje gufatirwa na Wazalendo ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo muri ambushi. Niba kandi bigaragaza yuko M23 yarimo irava muri ya mujyi wa Uvira nyuma yuko bari bagaragaje ko bango bawikuyemo, ahangaha haje kuba ambushi ikomeye cyane. Wazalendo bagaba igitero ku bifaru bya M23, abasirikare benshi bahapfiriye ndetse na bimwe mu bikoresho bya gisirikare byatwitswe n'izi Wazalendo. Mu by'ukuri kandi biravuga yuko iyi M23 itangiye kwimura intwaro ziremereye nyuma yuko mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko Sukhoi ndetse n'izindi ndege za FARDC byaba bigiye kugaba ibitero bikomeye cyane muri biriya bice byegereye umujyi wa Uvira, ndetse bitangiye kugaragara yuko mu M23 ubushobozi bwabo bwamaze kugenda bucika intege, ndetse ubu ngubu bijyanye n'igitutu cy'amahanga ndetse n'ibura ry'ibikoresho bya gisirikare. Iyi niyo ntangiriro cyangwa se niyo ntandaro yo gutsindwa kwa M23 bikomeje kugenda bigaragara muri iyi minsi nk'uko bigaragara.